Njengoba-ke iNingizimu Afrika ihlanganisa iminyaka engama-32 32 yathola inkululeko, ezinye zezakhamizi zaseshawele eSoweto zithi-ke lokhu okumelwe yilolu suku akuhambisani neze nempilo abayiphila nsuku zonke. Babaluleke ukungasebenzi, ukugqoza kwizidingo zomphakathi kanye nenselelo zengqalasizinda njengobufakazi bokuthi inkululeko yezomnotho iseyiphupho kwabaningi kuleli. Lezi zakhamizi zithi inkululeko yempela iyobonakala mhla kwaguquka isimo sempilo nohulumeni-ke mhla waqhamuka noshintsho olubonakalayo. Njengoba elakuleli libungaza iminyaka engama-32 yenkululeko, izakhamuzi zaku-Ward 11 endaweni yaseshawela zizwakalise imizwa yazo ngale nkululeko yezwe. Lezi zakhamuzi zithi inkululeko ikhetha omntakabani njengoba zona emalokishini zibhekana nezingqinamba mihla namalanga. Akakusesa ka nkarhi wa sweswi wa loko ni ta languta Freedom my sister ni vona nga ri mbuyelo wa yona a wu sindla nchumu, cause loko ni languta most munhu wo fana na mina ni munhu la nga qualified, ni munhu la nga ya xikolweni mara a na mbuyelo lowu ni nga ku kumeni. And then ku na strike lexi va hi motivate ku va ku dyondza, ku na strike lexi va nge focus ka swo karhi, but loko even ya ku dyondzeni nakona a wu benefit, even u tshama jaratini nakona a wu benefit. What's the use of the freedom? Up to so far a hi le ku hluphekeni, le ta endlala even na sweswi ma ni vona ni lo yima khoneni. A ni tivi ku ni ta na sungula kwini ni ta hetelela kwini. Mina freedom ni vona ngaku ya tekateka a yi se fika la mele yi fika kona. The freedom has brought so much change to us. Like for instance for me now, I can go wherever I want in South Africa. Abanye abantu bebangayitholi le opportunity le generation. So right now freedom and it's coming and I'm happy because even my child, she was born on Freedom Day. Khona manjalo zibe sezinxusa uhulumeni ukuba sondele emphakathini empofu ukulula isandla. Government ya yena le imile swi endla ne ayiti ta vulavula na vanhu va nga vulavuri va ri le in the top of the table. They must go to the street and va lava yini va searcha information ku information yi tlele kwini, cause munhu un'wana na un'wana va tirhaka na yena va ta n'wi byela ku famba ndla lexi a vuya ku ni ndlini, cause ani yena u lava ku va arresting mara loko vona vo ya va cheka endzhaku va ta vona ku there's nothing that we can do. Even loko languta ti-pothole leti wa one of the example. I-country still isaphethe abelungu, ama-mineral resources still asa-control abelungu. And us black people, we've got small things, but okay, but we've got no land. We've got no mineral resources. We don't control those things. Usuku lwenkululeko lubungazwa njalo mhla zingama-27 kwephezulu, kanti ingqikithi yakulonyaka ithi Freedom and the Rule of Law. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngiseshawela.